Mhlasi. Loko hi vulavula hi King Tsonga eka mavito kumbexana loko hi vulavula hi mavito lama nga epasini mi nga yi hlamula njhani hi xaka ra mina? Mavito lama nga pasini ni na Gift. Wa ka Makhuvele. Oh, Gift Makhuvele eka King Tsonga. Ya no swa tsakisa xibhamu lexi nga bela 11 King Tsonga swi sungule rini swilo leswi va lava ku ta swi tiva kahle va yingiseri va Mzansi FM lava nga yingisela sweswi? Ni sungule ku swi landzelela na ha ri ntsongo. Mara loko ni ta kandziyisa albamu ya mina yo sungula a ku ri 2013. A ku ri 2013 ne? Loko hi vulavula hi King Tsonga namuntlha va kona ende lexi ni nga ta mi byela xona ne n'wana madala ne mi phamela vanhu leswi mi ngo nyikiwa hi Xikwembu ende na ku va ni mi byela ntiyiso ni nga ti pfinyinku vunanga bya n'wina byi rhandziwa hi vanhu ntiyiso wa laveka kwalani na mi byela byi rhandziwa hi vanhu vunanga bya n'wina hlohlotela a wu ta kha u suka kwihi King Tsonga? Makulelo ma munhu nkarhi wun'wanyana ma n'wi endla ku a vona vutomi hi ndlela yin'wanyana. Loko mo yingisela kahle tinsimu ta mina a ti-instrument ta kona a swi fani na swa munhu. Swo va swoxe. Mata swa tika na ku va ni nominate hi ku a va swi tivi va ta ni hoxa ka ntlawa wihi wa swiyimbeleri. No xibhamu lexi nga bela 11 man loko wa ku pfulela xiyanuma xa wena hi xitichani xa xirhwani xa Mzansi FM eka nongonoko tikatara sweswi ni vulavulaka sweswi ni khomi King Tsonga i nqambi ya hina eka siku ra namuntlha hi vona va nga ta ku byela kahle hi gondo ra vutomi bya vona tanihi ximbeleri. N'wina mi nga va na nkateko ku va mi yingisela kumbexana na n'wina mi yimbelelaka mi lava ku fana na King Tsonga eka siku ra namuntlha mi nga nghena ka swiyenge swa mabulu mi inboxa ivi mi nyika vuxokoxoko bya n'wina hi ta mi vitana mi ta xitichini mi ta ti hlamusela kumbexana va hlamusela hi gondo ra vutomi bya n'wina ku fana na King Tsonga eka siku ra namuntlha. King Tsonga mi ngo teka tin'wana ta tinsimu leti nga kona ka xaxamela loko hi vuya hi ta vuya hi hlamusela vayingiseri ku loko hi tlanga risimu leriwa ri vulavula hi yini kambe ke sweswo swi ta ta endzhaku ka mavhengele lama landzelaka. Eksebwezeni ubone ka bona limlindo dako maxhoseni hotele dako. Mlindo mne userious mne mlindo Eksirase brayaka daka ka di 30 da Saturday brayaka. Oh yeah uri u bone kae mne Ke bone flyer ke tshwere flyer hina so ari bona ke ye iso en ke bona mna lo vuvunyana bo tsheponyana da ke ba bona mne ifona za ka tsena da every Thursday o ntse di ticket tsa mahala da mantol unana go balate go no ba kena bro no rata mjaibo ay kositso ga ba kena mos o re kanjani on We are now available 24/7. House, hip hop, kwaito, R&B, all around music. You get it here, right here at Mzansi Joburg City FM. Mzansi Joburg City online radio station.
supakele maralani ongenda bambiana ongenda bamulumi nangerande supakele maralani ongenda bambiana ongenda bamulumi namuntu watinimbi maralani ongenda isusa futo ongenda bambiana me namuntu banana maralani ongenda bambiana me supakele maralani ongenda bambiana ongenda bamulumi nangerande supakele maralani ongenda bambiana ongenda bambiana nangerande supakele maralani ongenda bambiana mangobone mfana loyena mangobona loye mangobone sese loyena mayibona le miyibone papa loyena mangobona loye mangobone bote loyena lavoriwa abakolo timhaka ta mino. Alright, sibekela katlhano tinetsa ke se ba go bile awara leya khume miri ka Mzansi FM kana kona ko tikatara simrero twaka King Tsonga tikuyeri swinene beat leyiwani yendla swin'wana tiswa laveka man beat leyi yendla swin'wana man lexi tsakisaka i ku va kona la King Tsonga man King Tsonga hlamuselani katsongo risimu leriwani man ku ri vulavula hi yini va ta kota ku swi twa ku antswa ku kha hlamuseliwa hi nomo wa n'wina man marati vulavula marati vulavula ya vulavula ku vanhu vo pfumala mintirho va swi rhandza ku vulavula hi timhaka ta ma yi vona man i ri hleva kahle kahle ma yi vona mhaka i hleva man ku seva na mahlalelo hey ti le ku vuyeni loko ri xidyambu hey swi vula ku misava leyi xaka ra mina a ku na phisi musi hiku vonani u endla swa kahle va ku hleva u endla swo biha futhi va ku hleva se peace i le kwihi he King van'wani va ri loko munhu a nga hleviwi swi vula ku a nga le ku hanyeni swona ya mara ntiyisi nakona loko u la ku ta chava ku hleviwa u nge lunghi ka le misava loko munhu va nga n'wi hlevi swo komba ku hayi a nga hanyi swona ku na tin'wani tinsimu ti nga ndhaku nyana man ri zi ri tsakisa man ra tinsimu leti mi nga kumeka micamba hi King Tsonga ngopfungopfu ka vona lava vulaka ta languta timhaka ta vanhu lexi mi nga tsakisa ni mi ku no munhu yaloye mu n'wi nyika swakudya mu n'wi nyika matandza a dya once i twa ndlala u twela ndlala ri le ka album mi nga n'wi nyiki byo hisa mi n'wi nyika milaza u nyika miladza hi sweswo ri le ka album number mani leri ri le ka number 14 ri le ka number 14 King Tsonga i khale man mi ri ka vunanga man loko mi vulavula hi vo album 14 swa tikomba ku leyiwani calling leyi a hi swona leswiya swa ku a ku va khale ngopfu a no rhandza ku humesa ko tala hi lembe okay kusuka ka volume 1 up to volume 9 a ni leswo swa ku mi kumaka kambirhi a lembeni ni lakela ti-album no swa twiseka man a hi languteni ka swiyenge swa mabulu ni mi byelini ku sweswi va nga mi kombela vayingiseri na swivutiso swa kona mi ready ku hlamula musi King xaka ra mina hayi ni lave sita yoxe okay nyeleti mathebula u yingisela a ri Centurion sweswi hi vulavulaka loko nghena ka swiyenge swa mabulu laha u ri kombela mavito ya King Tsonga a mi hlamuselini kambe ke mi nga tlhela mi yi phinda eka nyeleti mathebula hi mina gift wa ka Makhovela mgwena u swi twini yeneti yena mahlweni mi yingisela na n'wina ku wa tikatara kwele Centurion mi vutisa swivutiso swihi kumbe swihi va kona King Tsonga va ta mi hlamula hi xin'we loko ni ya mahlweni ka swiyenge swa mabulu la ni kuma tintswalo ndove u yingisela a ri eka madonsi eka malamulele via streaming u ri eka King Tsonga mhaxi ni kombela mi ni vutisela King Tsonga ku loko swi ta ka collaborate va nga collaborate na mani i tintswalo ndove
mina hi mina ni yimela ku tinqambi ti ta ka mina ti ta kombela collab. ya usitwini mustintswalo ndove yana mahlweni mi yingisela nongonoko wa tikatara kwele eka madosi via streaming hi khensa vuyingiseri bya n'wina. Loko ni ya futhi eka swiyenge mabulu laha ni kuma makhanani i makhanani mathebula i makhanani mathebula u ri muhaxi ni kombela mi ni vutisela ku King Tsonga handle ka ku va va endla swa vunanga hi wihi ntirho wun'wana va kumeka ku va ri eka wona? Swi personal ngopfu mara mbona ni hlamula ni le ka Eskom. Oh, okay, no I know tisu shaka ni tirhela Eskom se swi na 10 ya malembe manjhe. Hey, malembe ya kahle musi. Shaka ima masaka ya mgayo hlaya musi. Ba madlavuyela la eka makhanani mathebula yana ni mahlweni mi yingisela nongonoko wa tikatara mi va twini King Tsonga va mi hlamusela laha ni ya futhi eka swiyenge swa mabulu laha ni kuma Nyeleti Mabunda u yingisela ri eka Ngezimani u ri vunanga bya King Tsonga byi vupfini xana xihundla xi nga va xi ri kwihi na ni kombela mhaxi mi ni vutisela King Tsonga. Question ya vona u ri vunanga bya n'wina byi twala byi vupfini xihundla xi le kwihi why vunanga bya n'wina byi kumeka byi vupfini loyi i Nyeleti Mabunda u yingisela eka Ngezimani via streaming. a ni sure ku ni ta hlamula swona mara na nhloko leyi ni nga yi rhwala laha yo va yikulu. Yo va yikulu nhloko ya mina se vanhu lava nhloko letikulu va rhwale swo tala ngo tele ne leswi vulaka ku madzongo lamawani ma anamini hi ku komisa King. tihomu ta ko ti tele ngopfu ku na tihomu ta switele kwala muteka nhloko. Right, loko se u hapfulela xiyanimo xa wena hi ngisa xitichoni xa xirhwani xa Mzansi FM vito ra mina Xigaza Queen eka nongonoko wa tikatara ni kha ni fambisana kahle na nqambi ya ndhuma nqambi ya proper nqambi ya vunanga bya unique byo hambana lebyi a byi fani na bya van'wani vunanga tiso wa laveka mani i ngona endla so ni teka tin'wani ta nsimu leti nga kona eka xaxamela loko hi vuya King Tsonga hi na vona va ta va va ku hlamusela hi xin'we u nga chavi ku vutisa va ha ri kona laha eka Mzansi FM eka nongonoko tikatara kambe ka sweswo hinkwaswo swi ta ta andaka leswi landzelaka. We are now available 24/7. House, hip hop, kwaito, R&B, all around music. You get it here, right here at Mzansi Joburg City FM. Mzansi Joburg City online radio station. Aninge zeli munhu
busiwa no minge pemeki hello no lata tisosa busiwa no aminge losing chumo no lata tindlela zwa mina mali yingayi ni lata kurisa swihlangi swa mina vutomi ni nga teke i vatsongo vana va mina mali yingayi ni lata kurisa xindyangwini xa mina a ni nge byeli munhu moni chucha ni khoma mali ni nge pemeki hello moni vuyisela ntlhantlha ya Tsonga City online radio station. ni nge pemeki hello moni vuyisela ntlhantlha ya mina vutomi mi nga teki mani i vatsongo vana va mina hi nga xanisane ya ha ri ntsongo ngamu ya mina vutomi mi nga teke i vatsongo vana va mina Alright, kumeta not mleza bilang wara le kumembiri ka Mzansi FM kana gono ko Qatar risimu ro twaka risimu ra King Tsonga leri kahle kahle a hi xihundla. This is one of my favorite song risimu ra kona ri khari vitaniwa Chuchani. Hey King Tsonga hi swona musi Chuchani ne Chucha. mo khota man mo nimkhotela swin'wana matantsakisiwa yini ku vutomi va nga teki vana va mina va ha ri tsongo na ngwana ya mina ya ha ri tsongo matala makaya yo message exaka xaka madlaya message tiswa laveka anomthemendela ve ri mitirho ya vulavula xaka ya wanda wona ni ngisala stage san'wena mi tlanga ngopfu ngoma leyi good man yi famba mahlweni man yi tiswa laveka yi famba mahlweni track leyiwani ya mi tlanga ngopfu ya swa tikomba ku hayi ya yi tshame kahle ya yi tirhi kahle man yi tirhi kahle mi tirhi na mani exaka track leyiwani awareness no awareness loko xaka ra mina swi fikaka ku va mi endla project swi mi tekela nkarhi wo leha ku fika kwihi ku va yi kumeka yi huma van'wani va ri hikwala ka 2 weeks i van'wani va byela ku hayi i 6 weeks sweswo swi a ni ta tiva hi sayiti ra n'wina xaka kahle ku hava nkarhi wa straight ku na mina ni controla hi modi loko no va mihleketo ya mina yi ri clean na swi kota ku tlanga risimu then loko ri ya pela ni va ni hetini ku ri tirha ya that's why xinghezi nkarhi wun'wanyana swa ni tekela na mavhiki manharhu mi kuma ku exinava xo xi yimbelela ka risimu rero nkarhi wun'wani gya ni skipa beat yaleyo ni sungula yin'wanyana swi vula ku creativity that's why ku it's all about creativity so ku sweswo i nyiko sweswo i nyiko man ni ta tlhelela ka swiyenge swa mabulu ko va ku xaka swivutiso leswi nga la stele ngopfu man hi nge swi hayi vutisa ni kona ya man okay ni nghena ka swiyenge swa mabulu la ivi ni fika ni kuma Junior Bombo i yingisela kahle a ri eDakari Dakari le kusuka ka Mbalati na vo Mdavula ya kwala na mina huma kona musi i Junior Bombo u ri machini kombela mina vutisela King Tsonga ku tani hi ximbeleri kambe to tala loko hi vulavula eka nkarhi lowu va na ti-manager se King Tsonga va na manager kumbe va tiyimele hi voxe na mina ni tiyimele hi nexe ya swa karhata swa manager hikuva hina machangani mo ni swi veka so wa vana like u ba tinsimu ta ku twala mara swi nga ku yisi ka hela na mtwisisa wa vana like u ba tinsimu ivi u rhandziwa hi lava nga na swa vona and then u khuphuka speed maswa na loko ndliwa tigigi mi kuma ku ri u all over so as for mina music wa mina wu nyajiwa ngopfu hi lava nga na swa vona ma ni swi veka sweswo no mi hlamuka ya wu nyajiwa ngopfu music wa mina so loko na hala ku va na manager swa leha mara
So le manager ya swi kota ku titla na tigigi maka mara munhu lawa ya 7,000 a yi teki yaleyo naswona kasi mina 7,000 liyani a yi ta ni ndlela swin'wanyana sentime le hinexe a wu hlamulekile Junior Rivombo kusuka eDakar. Yana mahlweni Junior Rivombo mi yingisela non'wana kwa Katara, hi rhandza vuyingiseri bya n'wina, mi yingisela mi hi seketela via streaming kwele kaya eDakar kwele Limpopo. Exaka hi le un'wana la wa sesi xivutiso lexi nga ku xi faninyana mara mina ni tsumi musi mo ni vutisa boxana hinkwaswo Makhana Chivuri u yingisela via streaming ari eka ngove aku muhaxi ni kombela mi vutisela King Tsonga ku va tekini na sweswi vulavula ku va mbali ringi na arezi kumbexani ku nga va na vukati yena ni mahlweni makhanani mi yingisela kumbexani va ta tikumela vukati a hi swi tivi exaka ra mina a hi languteni ku tikeliwa sisi mi ngheneni ka vunanga, van'wani va pfa va hlangana na swiganga ku zi ku va na nkarhi lowu wa ti-COVID loya wu hindi njhani ka n'wina laha ka vo 2018 2020 laha hayi mani ti dyela mali ya Eskom mani ti dyela Eskom ku ni entirhweni a ni nga hayi ni heti almost 2 years ni nga entirhweni no tshama kaya a ku tika ne leswi vulaka a swi mi nyika na break nyana ya hala ka vunanga hi ku vhele a ku nga ri ku tirhekeni. ni velelaka ku package leyi ni tirhelaka yona ni tirha Middle Power Station so i project leyi nga complete already so package ya ni tirhelaka yona a yi nga ha ri na ntirho wo tala so a ni nga ri busy hi nkarhi wa COVID. Mo ni teka xivutiso xi hetelela xaka laha xi suka eka Events School u yingisela kahle a ri a Alexander River Park a ku ni yingisela ni ri opposite Alex Mall u ri King Tsonga wa vatwa ku va kumeka va ri na ntirho wo karhi lowu va wu endlaku u ri va manager njhani ku va va kuma ntirho wa ku va va ya na hala ka studio. Ni kombela mahaxi mi ni vutisela King Tsonga ku va manager njhani because va kumeka va ri na ntirho wo karhi at the same time va kumeka va endla vunanga. Swi ni olovelanga Swa olova ne swi ni olovela ngopfu a no va busy ngopfu entirhweni mara mina ni tirha Monday to Friday and Friday yi chayisa yo 1 so ni na half day ya Friday na 2 days ya weekend vona ya swi ni olovela ngopfu. A yeni ka Junior Hlungwane la I think lexi ta va xi xivutiso xo hetelela Junior Hlungwane u yingisela a ri eka Ribungwani u ri mahaxi ni kombela mi vutisela King Tsonga ku any music video kumbe ko va vunanga byi ri byoxe ntsena ke Ku hava music leyi ko va vunanga byi ri byoxe music video wa durha and then hava ti-sponsor. I know u hlamulekile Junior Hlungwane yana ni mahlweni mi yingisela kwele ka Ribungwani via streaming mi yingisela non'wana ka Katara mi nga chavi ku vutisa King Tsonga va kona loko a pfulela xiyanimoya xa wena u yingise xitichoni xa xirhwanda xa Mzansi FM ka nongonoko Katara xikaza kwinika u fambisana na nqambi ya proper King Tsonga kambe ke hi la ku ta teka tin'wana tinsimu leti nga kona la va ta vuya va tlhela va hi hlamusela kahle loko kha hi languta gondo ra King Tsonga eka siku ra namuntlha tanihi xiyimbeleri vo tala se mi tsakini na swi vona ti-respond ta n'wina laha kuyano very big up eka Mzansi FM hikuva va kumini King Tsonga eka siku ra namuntlha mi byele leswaku Mzansi FM yi nge mi dyisi mahlahla mi ngo endla so hi tlanga tin'wana ta tinsimu leti nga kona laha ta King Tsonga hi ta vuya hi njekisana kumbexani hi endla njekisana na King Tsonga kambe ke sweswo hinkwaswo swi ta ta andaka leswi landzelaka. Eksebwezini ubone ka vona limlindo dako maxhoseni hotele dako Mlindo mne userious mne Mlindo kusirase brayaka da ka di-30 da Saturday brayaka ye uri o bone kae mne ke bone flyer ke tshwere flyer hina so a re bona ke ye iso ene ke a bona mne una le uvuvunyana botsheponyana da ke a ba bona mne ifona zaka o tsena da every Thursday o ntshwe ditekete tsa mahala da mantshole unaona mne go balate re kgona go ba kena bro hayi kositso ga ba kena mos uri kanjani on DJ Mzansi Joburg City FM, a city that never sleeps, a nation on its own. Welcome home. Yemngana tembane awunefune
now available 24/7. House, hip hop, kwaito, R&B, all around music. You get it here, right here at Tsonga City FM. Alright, bakumembiretse bakunatsa bila warle kumembirika Mzansi FM no kotikata simira twaka King Tsonga ya tabuya biti leyiwani na message combination ya swilo swimbirhi ni vulavula ke swona loko ni vulavula hi message ni tlhela ni vulavula hi beat man ndile ku wini swinene man lexi tsakisaka vunanga bya unique ivi xin'wana xi ni tsakisaka i ku va kona moyeni exaka ra mina mara sa tsakisa ku mali helela byaleni na swivula ku muholo lowuwani ni hola namuntlha after 2 days se na ri hana mali ni broke era upeti na dyambu mana hi ku loyiwa swin'wana hayi swa vula na swona ku ri hayi leswi hi ku loyiwa ro ti endlela hi nga himbeli valoyi kahle kahle himbele valoyi hi nga himbeli valoyi swo lava munhu yena hi yexe a va discipline ya loko swi ta ka mali yin'wana wona yi fanele a va na vutihlamuleri bya ku tiya mata swi vava ngopfu ku tirha 31 days ivi ya khoma mali 2 days mata swi vava ngopfu swi vula ku ya hlupheka 28 days liya yi nga ku teni ma twisisa loko ma nkarhi wa kona munhu i fanele a veka na transport yi dyiwini na yona ivi ku yiwa ko machonisi hayi bya tika lebyi vutomi tisa laveka bya tika hey King ku ya mahlweni man mi ta yima mahatini kumbe mi ta byela ku hayi no nkarhi wun'wani swi lava munhu a gimeta swilo leswiwani mi nga yi hlamula njhani loko ku hlamula vayingiseri ma vula swa ku yimbelela a ku va na nkarhinyana wun'wani fa ku nghena hi moya wo ni swi tshika mara se addiction yi kulukumba ngopfu a swi tshikeki a ni la ku ta vula swona as long ku ri calling a swi tshikeki ende swin'wana ni nga fika ni hoxisa album leyo hetelela ni ringete ngopfu ku papalata swicele na ta vona ku ri ni tiye ku fika kwini so loko ku ri hava swicele vanhu a va yingiseli va ni tiva hi swicele se no fanele ni teka laha ka swicele ma yi vona mhaka mo teka xivutiso la xa muyingiseri la ni na Viset Makaringe u ri muhaxi ni kombela u ni vutisela King Tsonga loko swi fika ka composer bolora kunene va ya studio kumbe va tsala hansi va swi endlisa ku yini i Viset Makaringe loyi u yingisela a ri a Hall of Fun All Fans Huku eLimpopo muhaxi mina vanhu va ntima loko swilo swi nandziha ngopfu ku huma timhaka to huma kunene na mina loko beat yi nandziha ti-message ti daya hala na hala a ni sure ku na loyi a lorhaka tingoma hayi a swi loriwi kahle ne
Viset uhlamulekile Viset makaringena mahleni mi yingisela kwele All Fans Hook eholofani mi yingisela nongono kwati katara mbatwini King Tsonga va mhlamuli kahle King hi mhaka nkarhi ne marito yo hetelela mi nga ku yini ka va yingisela lava nga yingisela sweswiwani va emahlweni va kosa tinkambe ta xichangana machangani divided ngopfu mi kuma ku mitlawa yo karhi yi wela hala mitlawa yin'wana yi wela hala hi tona la swilo leswi Xikwembu swi nga nyika swona ya a hi vumbaneni va nga sapoti mina ntsena a hi sapoteni vanhu hinkwavo wow marito ya kahle nsuku la futa marito ya kahle so since ni endlisa vanhu interview ku a mi langutisa iti ra n'wina ntsena hayi na timu ta mina a swi talanga ndzi tlanga hasi ni tiso laveka ni tlanga timu ta vanhu van'wanyana mina no xibamu lexi nga bela ti-11 mani i timhaka ta ku mpela mi languti both side kahle kahle mi ti langutangi mi ri n'wexe mani a swi laveki munhu a va na makwanga exaka va ku kuma ka swiyenge swa mabulu ka mavitiwa eka Facebook hi mina King Tsonga we yi na ti-followers ta more than 100,000 loko yi nga ri na ti-followers va nga yi follow a hi mina ni ti voneni ti chavisa ngopfu man ti chavisa ngopfu ti kokela ka 200,000 aka TikTok hi mina King Tsonga 1 na yona yi na above 100 and something thousand ya ti-followers aka WhatsApp ani kona ka WhatsApp ani kona aka lava va nga lava ku mi khoma moyeni straight hi riqingho va nga kuma ka nambara yihi 078 077 2672 nomboro na tlhela 078 077 2672 ma nga foni va nga lavi nchumu irritate ti-call ta ku fona King a wu hleketeli ku bangi wa masa nkarhi wun'wana ma nga na mali ni gina se ni petsela munhu ma yi vona mhaka ya no exaka swi tele leswi a mi fanele mi swi endla ka siku ra namuntlha kambe ke mi teki nkarhi wa n'wina mi vutisa xitichini eka Mzanzi FM mi ta vulavula hi gondzo ra vutomi bya n'wina tanihi hi xiyimbeleri eka Mzanzi FM xandla ehenhla ka xin'wana xandla exaka na ni khensa ngopfu mahaxi va tele ngopfu emahlawurini mara mi hume hi mina namuntlha ni khensa swinene hosayina kusi no hi sweswo exaka ku ta tsaka makhanani xivuri ma tsundzuka lowa ka ngove luya a nge ni landzi loko a ni la exaka sweswo hi tin'wana ta tinsimu ta n'wina leti nga kona laha eka nongonoko eka xaxameli ka nongonoko wa tikatara xandla ehenhla ka xin'wana ni khensi swinene xaka ra mina na mina khensa xaka ra mina inkomu a ri basika inkomu swa Mzansi Joburg City online radio station. Mzansi Joburg